ia le tua le nei foi ta fo ta munuia lo fa malanga leo le tua Samoa ia te tonu ia o le fo ua ta ia i le ta au ia la le se fa soa mai a fio pa ia le tua ia wa lava se fa singa malosi po se me ai fa le na ia wa lava le tatou samalinga ma le Hallelujah. o tatou galulue ai ala i lona finagalo ia le manatu nei taeao ai ia mateina foʻi tatou faasoa nei taeao e manaia foʻi le tatou o muamua se tatou tatalo i lenei taeao ia tatou ifo matatalo ia viia lava oe lo matou atua paia le atua sisili ese le atua o le ou le malosi ma le mana le atua mai le mamau e o le atua o Israelu le atua paia le atua mamalu le atua sisili ese matou aulia mai lenei aso lou alofa ma lou agalelei matou faapeatu ia te oe lou viiga i lenei taeao ia faamanuina lou suafa paia lou suafa manumalu matou ia i lenei taeao e pei ona masani ai lau faaleau le atua matou te faasoa ma te talanoa ia ua fioga paia ia matou valaau atu malu ma le paia ma lou matagofie i lenei aso faauma ia lou mana paia le atua mo lau faaleau fia mai oe ma lou mamalu ma lou matagofie fia mai oe lenei faasoa le atua seʻi e faamanuia i lou atunuu o Samoa i lenei taeao ia fetafe aʻi lou alofatunoa ma lou mana i lenei aso o le atua ina ia matou taufai maua faatasi au faamanuiaga lenei aso o le atua matou talo seʻi e faamanuia iā Samoa i lenei aso ma le faafofoga faamanuia i aiga ia faamanuia foʻi tamā matutua tinā matutua sio matou atunuu ia mai se foʻi auauna totofi a le atua i lenei taeao ia ma le loaloa sio matou atunuu le atua matou valaau seʻi e faamanuia i lenei taeao ma valaau atu foʻi i lenei aso ia pai mai au lau fesoasoani ma iau auauna i lenei taeao na o ni mea faigaluega faatauaa le atua o matagata ia vea maua o lenei aso fai malavaa o lau upu i lenei aso ia momoli atu i loto ma ai o finagalo o le atua o lou atu ia matou taufai maua faatasi ou manuia i lenei aso ia taʻitaʻi oe muamua oe mulimuli oe i lenei matao tele souviiga faalautele oe matalo foi le atua aua nei faataga se upu le atusa ona e faafofoga i ai tau upu mai a te oe agaga paia i lenei aso e faapena ona matou maua ai le malosi faafouina o lenei aso ia tele souviiga i lenei taeao ona le suafa manumalo o le matou alifao lau Iesu Keriso talo malaau atu ai amene ia hatalofa atu le suafa manumalo Iesu Keriso i lenei taeao fou suafa manumalo Iesu ia se o tatou atunuu lenei taeao fou ia fiafia foi lenei taeao faatalofa atu i auauna totofi a le atua ia faapena ona faaogāina e li fanagalo o le atua ua lava le tauasuina o le vai o le ola ia e le gata foi lea ia fiafia i lenei taeao tuuina atu le ao faatalofa tamā matutua na i o tatou tuaā o le sinasina ia faatalofa atu iā te oe i lenei aso fou i le suafa manumalo Iesu Keriso ia e le gata foi lea ia le loaloa se te ato atunuu ia oe le tama o le teine ia fanau ia o atu ia te oe i lenei taeao i le ao faatalofa alau pokalame ia fiafia i lenei taeao
ia e whatalo fo le sunga le pule nea la leo i fai fo no maua sa manoa whasoa i fo ia le ia fio pa ia le tua ia le tua ne tai au te tonu ia o leo tato i tonu taimi e amatai te po kalame nei suinga la ito ne tai au tu mai runga ta po kalame ia no nisi lava fo wanga ia le tua le nea sfo ia te manatu na wai runga na le tato si fai tau ia whapea fo i le au tu o ne aso ia tato loto i mea o irunga o lo ia IESU amen ia tato loto i mea o irunga o lo ia IESU ke riso ia pasta au kakakangua ni au ku ia aso fingal wharia fo i ta au tu ne aso ia kaptai basta ole kapseki ona ole tusi lea kolose ole tusi lea le apostolo Paulo malona tali i whaleanganga o Timoteo i le ekalesia le i kolose o le ekalesia le o se ekalesia o le ke le i mai le taimi mua na matai ia ae mana ia tele ia le autu lea o wa tatou no fonemo o tatou mata hoi lea i le autu ia le wasila fia uma i le au kewisiano ia le nofoanga po le mea le ua fio IESU taimi nei ia le whamele autu ia tatou loto i mea o ilunga mea i mea eri i le mea le ua fio IESU taimi nei e ke le ala mau fisili hoi le pasta e mawhai ua o le mau e le whai kumua e a whai kumua le mau e pasi whai tau la le ua ta whaau ta la ia ta polkalama ia aia unofo ia mo wawa ai hoi lele ia o le tele ia o fisili o lele ia sa unofo hoi au ia mo mata ia o le fisili hoi wape o ala mea lai luma ia ua lai ele la o le masinga o feku pat kaku kilo i le mele e ua fio IESU ese o le mele ua fio IESU le tautala i le apostolo Paulo whamai o lo fio i fea i le langi tua tonu o lona winga o ngai ele no fuani i o le atua le ala ua fio i la ma IESU le mangingo le tonu o le o le tatusi le ala faita whamai o laua fio i le tu tamatau o le tama ia kako wawa aifo i la i le peo le whamai le apostolo Paulo laua fio i le langi ua polo ia peo la winganga o siri ho no wawa ia uia mo kikilo iai ia o le langi ngi kako iai ia kasingi vahenga o le langi ka ke ye o le lalo la mele ile lalo langi ia le ea le ai feo ia manu le fele le ia mangu mangu ia o iwa le pa penga o mele ile ea o lunga aku la ile mele ka te ai to ile masinga male la ma e se au ia te atu le fenga solo ole lalo langi na o lunga le masinga o le la ma feku e le se pa fe un tato i lo o ina le ka ke lo i me hui o ita mata i ngol pa ke e o ma ave e ma nga vai o le vai nga lo nga o le langi o le mele a fi o ia le atua e le ma se o ka ko ai ia la le le apostolo le langi tua to le a fi o ai le atua i longo fuali le ala o ye malonga kali i le tu tamta le atua le famtala la apostolo Paulo pe o la mtanga le tai pe o kala pasta ia o me foi nga le nga i lo se fango ke mi ho le nga o ai ma nga i lo se fango langi le wa ko ava ia pe o le tele amo si voi pasta voi le o le ala me e noa le mele a fio a IESU i le kaimingi ia hau ia pea pasta o le kusa maleka
Marika urukala mari amatanga mai wale ka kele fe ka ua kus. Ia o mo mako mo kilo ia. O le mele wa fio Iesu le siu tam tau o lon tamale fa le fa mai i. O la wa fio Iesu le malo o lon tama. O ala mele fa mai ka kisa i die mele nua. O me o le malo le tu. Me o le malo. Me o le malo o apa. Pe o la mo la le ko e so songi ko le le sungai. Ona o lewe siringia ia le tā uri tala. Ai le lei ona tā paitau. Ko lele por foi mua whangata mai wha. Ia ka whasosoro ko. Ia pe paitau mai le mua. Se ia ngakai le iwa pe. Ia fina ngalo i po pe rawa me fina ngalo i. Au la poli iwa. Ia. Tā o lola sa o e lalo le iwa. Kasi mai laro. Ia. Ia, ka faitau lola ia, whangata me le iwa bas. Ia, ta faitau whakasina ia, o le nei, a whai o toi whatuina o tau whakasi ma keriso. Ia o tau sa ili mea o ilunga, o iai keriso, o loo te e le tu tamatau o le atua. Ia o tau loto lava i mea ilunga, ai le o mea i le lalangi. A wā oti o tau, o alilo foilo o tō wola whātasi ma keriso i le atua. Pe awha ai mai keriso lo tātō wola, o nei loa ai lea o tō whātasi ma ia i le manuia. O le nei, ia o tō whasiotia o tō tūtino o i le lalangi, o le whaitaanga, o le amio leanga, o le whamata itu, o le tūnanau leanga, ma le mata pepea. O le ifo i tupua lava lea. O mea ia e o mai ai le toa sa o le tua. Ie le whalongo. O tō foina o tō sawa mari ai foi ana mua. A o tō nonofo ai. A ona po nei ia tu ese ai o tō lava o nei mea uma. O le ita, o le lotoa, o le loto leanga, o le upu leanga, ma le upu matanga ai o tō mutu. A ua le tau pelo ai, ina ua tō e se ina e o tō le tangata tuai, a toa maana a mio. Ia, praise the Lord. Ia, nei pastawa, la sau, oile sau fasoa i le vaenga le ua le o a matatua, oile le utala le pe ona e siringia, le a maka ia le Kristu singa le apostolo Amen. Sau. Ia ada di kanga de fai pumo le fa pe mai me ole nei a fai o to e fatuina o to fatasi ma ke riso. Yo to sa ili me urunga o ye ke riso lo ti e tu tam tau le tua. Amen. E manga ia foi na le kala ngo mai a Paulo. Ia Efeso ile whake panga o Efeso ile ave senga wale o Kolose ile lisi dei lalo mea ia whai mei Amen. Ai o le Kolosi mai luma le aposkolo pe ile furinga ile aposkolo ma fau o kanga le au kirisanoa inga i whapengan kilo anga ile atua kanga dei lalo le lisi dei ngala umai ile aposkolo ai whai mei ia loko aku i mea lai lunga mea lai ile atu i lai Iesu Keriso menga winga o so se kai mea lai mahofau ai se ka ko Efeso e ka kau ka mahofau la ngai mele ka no mera poskolo kilo ngai wa e alu ngai wa loko e alu ngai mahofau e kilo ngai va ai se yang ada ile di singa i lalu ngai mafu ai no kilo ko via le amata le foi lima ngai fo iva mai o le nei o tu fasio tilo o tu tino la peila le benga do fe o le fa ke pa kaula inga e Paulo o mata o fale nga o ka kai kuranga le ai ese mai ai kilo ku le tu ma va ai ku le tu ia Iesu Keriso le mea la ia Iesu Keriso la le fai mele poskolu ma foi ko fa kuinga ka ko fa kasi ma Keriso ia ka ko lo ko kula i mea la lunga le mea la ia Keriso
ole ke lei ole vaenga ole sidi I mele ole winga foi le pasta o la sidi o ai kongu aka aka I kaukala I kuskusinga le o kangaka I o ikunga mau po kangaka I ora o ai mana tua pasta o le I happen le mea ka o koiku a le fa mai o koiku fa kasi mai ma ke wiso o le ale le toi tu le pe o le winga nga o la sidi ko le a po ai kongu po tangata le ua lai kunga mau po kangaka le ufeoki po kangaka le o la kemingi pe o ka ua amen pe o le alanga o la sidi ala wa ai ya wa o tangata ia le fa mai fa tu fa ta si makemiso o tangata ia wala ko kalia Yesu po le au fa tu po kangaka ia le fa mai le fia mo pa ia le tua fai mai o tangata fo le nga le ke mau ila lo I foi posfu ko inga kangaka le kangaka kongwa ia le fa mai e kaunga o ko ile ai tangata fo kuso kangaka kongwa le mini ai foi pomua le fa mai o to fa tu ina fa tasi makewiso o longo winga o ka ko le sa o ki le sala le o ka karia Yesu o ka ko kongwa le fa ka o foi pule amen ka afi fo yo sila mai mo mai ile tala inga fo le malo le tu le ta o ia mata o lona o e tomu le fakta we ma ua ka ko le so fu maola ka to le o ta le ina I el fa o ta ele o ka kala fa so ka le ka le ku ma ai se ala nga ele yo tai me tu mai tanga tana Ola winga la ola famtara a faila ko ku mai tangata ia le ku ma em fainga la ko mai ko faile mele le ai ele ola vai ngale tu ma le ka kala o le ka kala tangata le so fu ma ola o ena te mai mo mai ma u fo o le ale ko ku le o le o ka ko karia Yesu sa ka ko woki fe sa ka ko woki le sa ma ku inga nga le lau mai I foi peli mai ngai foi le me o tu na na o tino le lau mai ia o le ala o sau lo lo po I va fa solo nga inu ia o me ala le ta o tanga ta fo ai o mama o tanga ta tonu ala ia le ka ka le foi kumo mo ka ko ia le o ka ko talia fa tanga talia Yesu ai mana tua o Yesu la wa fio le langi lo o Yesu o le wai tu ia le so fua ka ko le yo ka mi wala o mai le tu ia ka ko ma ka ko o le to tu le tino le ka ka la ila ia mo le Tesalonia ta ko fa pasta ele ku so me nga le ngo si le ku pasta la nga ele tu pu tu le tu le to e a fio mai o Yesu ka mi o si tia amen pe mangaia ka mo e ka pru vele mele te fai tu ia o pasta mo te Salonia olona mata upula e fa mo le pasta ole fai pula spulu ale spulu fa pole spulu lima mo te Salonia mo e mata ko e fa mo ia ala e foi puhonga le fa pe mo fo I ona toi tu mai pe fa I mo ua oti ia basta su fa e ngai e fa fai tauna ko so le winga nga le me le u fa ia tu ia o ile le mo te Salonia ta fa ia mo fo ona sulim ia ma to te fai atu fo I le nei mea ia to I le afionga le li o tatou e ola mato e pe afio mai le li tatou te le mua I mo a wae fio ifo mai le langi le ali lava ma le alanga ma le leo le hangi usi ma le pu ma le pu le tua
e mua foi ona toi tu mai o e o oti o ia te riso IESU o koe kula le le ku io o tangata umala ia le momoe le tunga mau o le ala le yo o kemira ko sa pe o le winga nga pasta foi le o fai atu e foi le po o tangata ia le fasimo e foi pula alanga le fa mai a fai o fa tu ina fa atasi o toma ke iso ia o toma tua saidi o longo winga o la ka ukala le tangata le soifua maola o le tautala ia tatou o ai la tangata o talia IESU le ala ke mau ai le o tangata na le pape o le tangata fou e te mau le lua ko nito basta lua le ko nito rona mata upu lai rona mata upu lima o foi posufi lua ko nito o le nei a fai a Kiriso se tasi o le tangata fōwia ua mawai mea tuai whaauta ua whaafōina mea uma ea o le tangata tonu ana le kaukala i fai mua le KOLOSE le fa me e o tō matua i sā ili mea o ilunga mea i le mea lau e Kiriso lau a fio le tu tamtau o le o lona tama o lona winga o le kaukala i tangata foi le ua o wha ofuina i lea i tangata fo po ofu fo pe o fai mai le fai posipulu i le tā mata upuane ta te ipas te o lo ula lea wa ai hoi le mele ka ke kalkan hoa i o le toi tu le kaukala mai i o le tau tala i a tātou le soi fo mao le ua tātou talia IESU le alofa mai tia mako i o kako sa i loa la mea i lunga i le mea lawa fio i IESU i le tu tamatau o le atua e le o kaukala i tangata foi le i tunga mau se kulau ngi ka ya e se au le to e to songi e kupasta e foi pule o ka ma ta kumar ta utala ngalo mo kiriala nga wa o le fa kaulai ka i ola pe tangata i ka ko i o ka IESU e fai mari faula saulola le fai punga ko lu ka mo mai do mai awa o ti o to mai awa o ti o to o lilo foi lo o to vola fa ta si ma ke riso i le tua pe a fa ai mai ke riso lo ta to vola ona i lo ai le o to ta si mai i le manuia i fele i le mere we ke riso i le lama o lau sunga para sa paso i le vaenga le pia mere we ta ua pasta ya ma tai mo i ki foi la i le fai pupa le fai puare ko mai wa o ti o to o lilo foi lo o to la o le ka o le mariu le o IESU ke viso ma le ko kumang malo IESU ke viso le o pio ko o mama fa ga ro no ko fa mai no ko o ki va kasi ka ko o le o mariu IESU ya uma koiro ora kuai nga ola ko amen uma ku nga ola o lilo uma lilo fa kasi kai ni mariu o kangu le ola tu ai kangu le ola amen lo ali me le fa tu vino ko le la me lo ka la wo i ku kam ka o ka ko sa ili pela ya la di ku ka uri maka i ari mele anu i sura ngol ko mang marola o ia la re ku ngi mo ka ko o ia la ru ma nga lo ka ko o ia la ru sa lo ko ka ko o ia le ru o fa fu na ka ko le o fo pe la ka we ya foi pure i ba foi una i o foto i o foto tana fo i le mangia la le me nga mo fa kala mai era posko i a KOLOSE
ile lilo leo wa umama wa kolo se wa umare o langa lea o kamumia o kamumia le o langa ne ko le langa wai wa umaro kaimi o kaimi a le la ki kilo baila ila lo fai poi ma ka me ka na ko skolo o le ola tuai ma le ola fo e pivo vai o le ola poi le nga le nga piko kuru ya le o kamumia na lo amen am kamumia na lo wai dia ai o fulo ko ka fo me winga ele nga ka o fu ka fo fa fo winga o a lo ma fo lo ma fo e que sa ili lo ma fo po fere e lo di fa o ala lo ma fa mo sa ili me e ngai ele me la fi o Yesu fi o Yesu ke amen ya wala je de ka mo nga nga vai de ko lo fa ngala ka mo yo la de o ma KOLOSE le o la mo area e uma kamumia e la de o la de lo la nge makala ya se ro le foi ku ngai ni ma e la fai mai lo la fai ku ni ma o le nei yo o tu fa so ti lo o tu ti no la la ya sa lo mal li si de o le fai ta anga o le ami o le anga o le fa mata itu o le tu na o le anga ma le mata pepea ma le ifo i tupua lava lea o ka fai kau mea langa kau lalo o mea umai o mea umai o leo langa tuai o leo langa tuai kau lalo fai po e iwa o mea ia e o mai aire to sa o le atua ko e fiku o tau foina o tau sawa wali fo ia na mua e a sa o le abas o tau no nofo ai a ona po nei ia tu ese ai o tau lava nei mea uma o le ita o le lotoa o le loto leanga o le upu leanga ma le upu e matanga ai o tō mutua ia aua le tau pepero pelo ai ina ua tō ese ina e o tō le tangata tuai a toa mana mio ia leanga amen o le uko ese tangata tuai amen ka mua la le fa kara e mi vai o le mo ka mumia ka 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 kuai le la ko me la poskolo va si fa le ka mai la ka mai fa si fa le la ngala o ka mai ale fio ki ka mai e ki nga inga ka ko ka mai po le ale fa mai si o di mai le ma e paki le aso saba e siva manga i e wha maungianga le tua lolo e le oki kamarea e wha ai o e whaku ar kamare i le oranga lea ia e umanginga manga i pei koe ngā me whanga ngā umanga pese i le atua ma vi koe fwoi mai lo kango kamaia uma vi i le atua koe fwoi me koe whai mea ia se i longa na ua oki mea ia koe mwhai longa mo koe ai rangonga lo ale fioki yo kamai e kulikulia o e ko fai fa de anga lo ola fa de amen ya ko pera suka pasta ma ngai ke ole fai pule mua tau le fa ole ka kala i le tangata fo le tangata le o fai mai e mo i sa ilia me lunga le langi le mele wa fio o Yesu ole foi pula e lima e ka le iwa le ka fai tau ole o langa le sa o lai ka ka le o le lunga usa le wo suia le wo ave matanga ta fo o foi upu ia kusa le lifestyle le o ka ko uma le na sa ta to o lai le o langa le o le ala ua whamakala mai i mea ia leo langa le wha mai sa o lai kako o le kaimia le ua ofu ai tātou le tangata fō ma kakukaria Iesu ma le whaolatanga le ala la ufa mai lo le aposkolo ia makoa i sa ili ala mea i lunga o ala mea i lunga o mea o le malo le akua le anga o Iesu laua fio i le kuka makau o longa tamai i le malo le tua o winga la o mea i e kaukisa i dia o mea whale anganga e le
Ele ngi mea whare kingo pe o mea ia renga maa whai kau a kua i. Mea whare o mea o le malo le kua le whamai eo kou sa ili le malo le kua. Malanga mi o tonu. Oe vai, o le a mea irunga, o le a mea kou. O aile a mea tonu le o Iesu, langa o kako le se kako a mea tonu se tulou ngi kai au. Le whamai sai e o kou a mea kou e pisi a pe o le i o le mai. O longa winga la, langa o le ko kelele au fia mea kou le e o lange la langi le se i tulou lo whafonga sa mo. Le kala le fiong pa ia le ko, e le aima se se e sanga mea kou. O le ami o tonu lea sa ia ke riso Iesu, le wata ua ami o tonu ina ai tātou ina ua kaku karia Iesu. Ma le taulanga lea na saunia e le alo o le tua. O longa winga, o lo soifua ma ua foi ora. A fai o le ua fio Iesu le kuka makau o longa ma. O le ala kako mea la fai. E ka kau o ngā, a kau ngā align ourselves to Jesus. E o le winga ngā. E kaunga wha sao i o kako o langa i a Iesu. Kako mau e lola i a mea ka o le ami o tonu. Ai le wha pia e whaile le laua fio Iesu i o le manguia. Ia ai ese ale mea le alaine i o kako o langa. O kako mau e le ami o kou, pe a wha sao a ia. Ia lo soifua ma ua foi o langa. Ia Iesu le wa laua i lunga. Lau ele manguia. O la cara la pasta. O sa ngoro su. O le kidia mala mangi ngor mele. Ele ai se ka ko mi ko. O so le mi ko Iesu. Ka wa mi ko nga ka. Amen. Ia. O le sa ma amen. Ku so la nga mi ko le. O le ka wa mi ko nga ka ko. Ia. Ina wa tatu to ese ta tu ai. Ese la ko. Pe lo winga ko nga le ko. Amen. Leo kau whasoa koe i le kūlea, koe lea i winga i le malo, so mea ngā lea kau ke sailia, o le malo whaleanganga, e kau ke sailia la i lalongi, kau ke sailia la le ola whaleanganga i lalongi, ia, e le alofa, o le ongo sai, o le file mu, o le oli, le maka alofa o mea o fuanga o le malo le o Iesu le wenu lo is already there. Au kako le kako i lalongi e kako ke ola la e wha sao kako o langa i a Iesu. Le anga o manga penga i Iesu whaotanga mo kako. Leo kako karia, kako la fo ai mea i e pe mo mawhai kaua kua i. Le wha mai e rapo skolo i a KOLOSE. Ia ai wha ofu lo kako i lea. I tangata fo. Le laifa mai i a kolonito le lua mta po lima fa pesufi o le wa ya ke wiso o le tangata fouia o ai le kaukala i o le kanga wa i karia Iesu e le o so nga kaukala i isi tangata na ko kele kaka la ke lo Iesu ala ke le karia o kele tangata o la ko lo fa longo i le ngo Iesu ai la ko kele karia i o la ko la ke enga pasta pe o le sia ula le to fa popo ku i mai e on bene kala mo ia vi ele di ai kalo angai o kai era i de o le fasio kinga la o me ngai le o langa o taka o le lei i o to fasio ti lo o to fasio ti o to tu tino o le la langa o le whaitaanga o le ambulance o mea ia pi aha oi pi whaare karangoa i ai ki kauanga makua karangoa i mea ia lana ia tato mala mai mala ma kiri wai o lai fui whaafonga na tunu ia i meo me re ui e o langa o tangata ai re kauanga ngā ala i lalo ka mai kawa mungkua whaadia ri dunga makana ngoa la i mea nge o kui ngau nge o kui ngau e mawhai e o ngā awe se inga i ka kou mai le mangui o re tu amen pe makana ngon ka apurang ke angi
O mea ngi whai e unga le mua ka kumangui o le tua pe na ka ua ka te di maa. O mila o e whaia me whapea. Lau ko kere E le whai mo la ko Mo le malo le tua. Pe la ngā le whakoi o awangi i ngā kamai. E pi e o le kamai whamakai muis. E kau ngā whaari mai. Ma whaari le rea. O mea ngi. O le whasio. I le whai mei. E kau ngā whasio ki la mea ia. O wā ane oki. Ngai o lao la kamai. E lo ngā lama kua whasio ki. E le whai mei la i. O le whaita anga. Kasi le me. E makua langa o le anga sara le. O le mea whai kingo nata. O le matua i sa sao whaafi watu whasa ngā sa mua le jai wapas. Kasi la le me e awhia i ki ngai whingaro le kuongo le anga sara le. O le mea whai sa o le kingo nata. E riva pio koe ngā palawale ki o walau ki o akamare. Akamare o le kingo la. O le kingo mga o hoi ere atua. Mga ko o le kingo. O le malu malu. O le malu malu. E ke whaapai e inga. E ke o la mama e whaaro. O le kingo nga. Me o kingo o le malu malu. E a fia o ele anga pai. E a pai o le atua. O le anga salana le a whari kingo. E mkua le whiwhia i ere atua. O le mkua makangara. Pe makanga i rumo o le atua le anga salana e ke ere atua le koe anga sala. E mise anga sala e pa peo anga sala uma. O anga sala i e ke vai e whai kaungi fwoi lai. I le amainga o le ngu e sau mai li si o mea ngai. Ia ne mai o le whaita anga. O le ami o le anga. O le whaamata hai. O mea e le kakau anga ngā mea ia pe a unkan moi. Wa pi o le a o lo pi whaamisi bisi. O ngana e kau mai isi kaka lalo o malunga e nisi. O mea ia. E mai e kele le mele ue ka ua le mele a ta o le muli lua ma le whaita. E moni ma whamaoni. Awa makua e whai le tino. Whai la e tangata e to lua. Pe o le mea ngai e le whamai ho ile le ti ngā le atua ma le whiwhia i le atua i le koe ngā sala le o le muli lua ma le whaita. Le ngai whaakingo e kaka e ko lua. I atu rou pe o le tamaroa ma le whawhini. Wai mai a whapea e ke lua momoe ma le whinge muli lua se tu rou nei taia. Pa mai la iwa a vea o lua ma kingo e kasi. Wai vai e. Ai o le mea ngā. O le ata ta pena e le tua mai le amakanga. O le whapaiponga e ka ua ila wa a vea o lua ma tino e tasi. Wa whaitau le kenese o le urua i whapaiponga o le a kama ewa. Ai whamai o na a vea ile o la ua ma tino e tasi. E tu ua e le tane lo na tamama lo na tina ai whaatasi atu ila na wa. O na a vea ile o la ua ma tino e tasi. O ngā kau ke loa, e mea ngā rea ringa ko a sā kele rane a kua le mele. O le whaipo ipo ai a mio, o le muri lua ma whaitaanga. Le anga kasi e kingo. E o mea ngā pasta pe mea ngā leo kau maa e kele mele ue sangoa ai. Amen. A ve matino e tasi, ui ngā kai mea kau ki whai e mea whapea. I o kasi o lua mare. Mare kanga ka leo o lua whakingo ar mea ka o le muri lua. Ia, vi ira tu. Amen. Ia o pila o ngasala i e makari whiwhia i ere tua. E ngasala wiriri e whakingo sao e le kingo nanga. E se kura mara kamara ko para wale ki o na isko inga wala mai ka mai re ire ai ka kurisi desi a. E pio kamara. E whai asinga ngode manguia. E a ngā whai la sa mua whapio e whawhonga mai ni tangi. E ka karkara noa e le upusao mara upumongi a rea tua. Kia wae e li whapio whai aku o re pe o lai whawhunga mo siu soko sko whige rei o lai fo. A re ua le au ngāra ni pokarang. Ia whapio fo e soi fua se o langa whapia. O ngai ke kankanga i mai o le mea mongia o le ke kankanga i mai a ngai ke rua iei mo se ko rua se siko mo se po. O se whige e se ko e le so ko e le so. Lei o lewa whai mai rea whionga pa ia rea tua. E le whiwhia iei rea tua le mea. Amen. Ia uka usa o mai ma whaamkara mai le whipa ia rea tua. E rei o rea nga sala nga e le whiwhia iei rea tua. Amen. E mai rea tua e avese. A whapea whaila o e kankanga i mai o se uso po se kua whinge.
po e ola fo ide ola a e lo fai mai da fiong pa ia le tua me ko e se kaka kuai o mea fa tanga te tuai na e mo mea e oiunga e karia e le IESU e fai mali inu fa aula i lo ola a se a wala mea e le ngai ola nga oi amen fa mama mai oi mai ia mea a se e lo pusa ma le finangalo le tua le ala fai mai o le langa na mai le risi le mai o le faitaanga o le amioleanga o le matai pa amen si le amio makai e le papera o lo imei ngare karangonga la ia e o mea ia e le fifia ia tua le ka o mai mai o le fa matai o le tuina o le anga o le mata pe ai sau lalo fai mai o le foi ku puanga ia le ka ko lo le anor ku pua o le merise ola au ngai ma alu i lo kai mi alu i lo loko alu a ko i lo ka maka i nge yang sala fe merkala kuspa o le ifo i tupuanga e o ka ko ai mo ka kai fo ko pua i fo me le se ola amen wa au ngai le me le o ye se ola o ya o le me na fau i limo ta o di ilo la i le ko na le fo o kai i fasi me me o le ifo i te pua rawa le meanga e pe o le ko me whanga mai sara e rua mai o le e rua se runga ni monga sa o paka ang while le ia sa o ma whae popi o whae le ia popi au lo ia wha au le le ai se o la o ia ai mana tua pe o le mahali o le mea pasta le ue ka ua nge le mea o le ifo i te pua o le kula whanga mua o kula whanga sifuru amen o alu le mose le maunga sa makula fongo sifulunga ai sa uma mose le wo break le mu kula fongo mua ala le le wo fai le wo mo fai povi a o le la sa ungi e o ma le tula fono ale tu o le sa si le fia sa mo le kuinga me va pe e mo fai nga o fa kasi ia le tu po le upo le tu ma se povi i ko komo se ekalesia ta ko mai ala ko le kalesia e me fai un ka ko la mai nga le upo le kua ala ku mo se fakanga ele make sense e mo ko ile ko vai o nga kongi na lo mo se le kula fo ko e nguki li i mar po ai se ala nga le fai nga o fa kasi ia le upo le tua ma se po ele pe o la nga pasta ka pe bere we ka wan me o le ifo tu o le kula fo mo nga a kula fo mo bo e nga mo break it mo sa mo so kula fo mo ale tu e sa o mo fo po e a ka ko mo fo ma fo tanga ta e ma di ele me foi nga o le ma avele akola aula i ko mo ia le upo le tua ai mo muri ko si ya wali ma mo bofi ro venga wo ma ko si o le aso finangalo sa mo ile pe atato ma fo fo bien no lo movido mo lua tua pe pa io anche chi lo lei ya wa le fai mai la un ngom ku ngau ma me o fata anga me fa matai wa fe o le fo tu pu ala o le ifo ngai ku po ya le ko ma fo ku po le o le me fai ka le ngala o fa fai va manga ya e ngai fo le ai le se o la ya le se ma ngi le o kana ale o ngai ka le fai le ola le ola fai le tu o ngai o ida o la kana le o le io ki o ka kuai le ngo fai ko la i ka ko e ka no o ka kuai ale mo mir ko ese ya ese ala ka kuai war ka kuai de e vai la i le wingo no ka o le wa ai wa mai ese le ma ese ma o le wa ai va venga yo ku ku ka no ese me fai le tu ara ko ala la ve yo kilo la ko ka kuai fa ai ku piku la kilo i ka po ina fa ai ku piku ya dia bo mai na ko wi fa awo ala wa be ese mai
Amen. Na wa mai ai I le ka mai ai le mea fo. I ola fo. A nge ai e kau ka o I me wai. Ma ka pua inga fa I piko. Le kau ko e kau ngo mai la I le ngo mai I le kai mi fo I mai o. O mo se ngon mo. Ya ara boy fo kulpo. Ya nai mo mia. Mena kam ka yo to fasioti yo to tu tino oi. La la. Ya e kamaro fai ka anga. Ya mane mai ya risi mea manga ya ngai ole ola le pa pe. Yo fai ko mo. E o mea ia. E o mai ele to sao le tua. Ie fa. Ie le fa longo. O to foi na o to sava le foi ia na mua. O to no foi. A ono po nei ia tu e sei o to lava nei mea uma. O tangata tua ia lea. Le sa ola I mea ia Ai dai Ale sila mea ngai e kua. E kua sa ai le tua. O le kupu ai le fia o le tua isia. Le fa alo mo tamaka. Mena na fa pefo yo fa fonga mai sa mo so to fine. Se kama Langa o ka mai fai me ia. Kama ele alo le upo le atua. O ika ko ke ro me ia. Fai mi ko po le ko sa le atua. Ai sia. O ngai ke ro le le ama ka ko ro le me le kusa me finga ngaro le atua. Ai fai ia. Maka ko fa ka unga. O le ola le fa longo langa. Le fai me ka ko spai. E ko po ko sa le atua ye le fa longo. O la ai la monga le upu mama ai le upu la fai me le upu le me. Ala fai ia tanga. Ele salamo. La fi ki nga nga ilo lu pole tu, so li pele lu pole tu. Ki nga nga ilo o le mea la fa sa me le fi nga le tu. Ai ku e lu. Usa le fai ma lo nga ilo o le nga sala me la i fi tu. Le la fa me kana ku spai. O me na I. E nga o me ko sa le ko sa. O le fa lu mo ta. La wa nga ilo anga o le mere kusa ma finga no le. Ai fai. Ai ka nga fai. O le ala me. Ki nga lo le tua isa. O la wa ilo ai ele me mo ya la o fe ele me mo ya. La wa va ai le me mi ko mo ka mo iska. La o fe no iska. Ma ni o ka ni ka o fe ka. O matua o le loto tangata o le kinga. O longo winga. E la fa longo ai le sana mo usa ole awala mo tato a foi sa e fa longo mai le tai ia o e suia lo ola o le ala matanga mo sui lo so forma so oi ola ma o foi ma pasta na maka di me ka o sana mo le ma o tu mo pa o mai fongo isu na mata falo foi pisu o yonge nga mo mai le upuanga kas o ku sale message nga sa mai yonge ni mata I tolu foi po bua ma le mata I fa foi po skufi ia inga bua makal ministry IESU ina sala mo ia o to o mai le malo o longa winga ka ko le sala mo ele mfai ka ko fa ke ese me kuai matanga tua pe aka ko le salamo pe o le ki a ko na o loto soifu ia ma so ma o fo iola pe o mata pule mate fa soa tu e al ma ngai e o mo maka upu le ma le mele ka mai fa mai e manguia manguia fe o ke manguia le mele so amen le lang pe uma fo nga le tu nei soi fo nga male o io ngai e ke mo fo le mele so le upu mongi ia nga o le mele mate fa so atu ile manguia le fa mai fa ko e fa ia pa o foi fa pe a fa ani mai ke riso lota to wola ona I loa ai lea o tō whātasi mai ile manuia o aina ie
basta ka su kusi le fa mo ole Efeso e lua fa mo le ile manguia le ole makua umanga ka penga e ole Efeso e lua fa mo waka u ea Efeso e lua longo fai upula e fa lima maleongo o le ye la manguia le le fa mai fo ipu fa le ele kolose le ma fai tawa tu langa le fa mai fo ipu mo o e ua o fa ku inga fa kasi makemiso o tangata wala tu talia Yesu ama fa tu ia Yesu ora ko mai ba wa le manguia so ku mau be la ni me ngai ki sa ili be le malo le ku malanga me ko e fa mai ole file mu e fa mai roma e su fa ko i su vi ole malo le ku le o me ai le o me i ole ma file mu ma le me ko e wa ole malo fa le ngai le malo fa le kingo le malo le tua le la e ma fa la ku foi ku le fa mai e vai ole ola ko fa ku fa kasi ko fa ngofo fa kasi fe i me le langi noa e fe al me le Yesu manguia la le fa le mention mai i foi ku le fa kolose mo le la ma foi tawa tu manguia i amen ko i pula e fa lima ono basta ole Efeso lua ole Efeso lua ia ole atua ua iai le faula'i o le alofa ona olona lava alofa tele na ia alofa mai ai a tatou aoti lava i tatou ia mi o leanga pasta o mea la ia le fa mai ai kuinga ngau ia le o le tino ma le tangata tuai le fa mai ai ia le kolose mua ia foi pu fa ngai le iva ta fai tau pera ai la lo wana fa ola mai ia i tatou fa atasi makeriso o le ala me mua le o le ua fa ola fa atasi i tatou ma keriso me mua le manguia mua le ua fa ola mai i tatou fa atasi ma keriso o le manguia mua le lua o le alofa tu noa ua fa ola ina ai o tou ua na toe fa tu fa atasi mai foi ia ale pasta o le fa mai wa o fa tu fa atasi foi mai ma ke viso fa mai fa pu mo ole kolose o da tu o e ua tu atasi ma ke viso le ala mense mai fo i me ha kasi le manguia le ua fa mai awa na toe fa tu fa atasi mai foi ia tatou ma ke viso o le kolu ma fa no fa atasi tatou ma ke viso Yesu i mea oi le langi o fere ko foi Yesu ala mo fo le ko mo ka o lon tama ale fa mai fa e fa no mo fo ma ka ko i fia amen e le langi usala manguia a fa yo e fa lo mai fa fo mai le ile por calame le taia o manguia la ia le fa mai foi le fa kolose mo ko o le ola fa kasi mo ke viso fa tu fa kasi mo ke viso o le fa no fo fa kasi mo ke viso i fe ia le lam ele me ma fi o Yesu amen e pe se o le to e fa ku pasta i le va ngare ke ia le tua ia ni manguia le tua ia le nga fio ni tai au ke lo po le ngor ka kai bi foi pasta ke lo fa ia so le tua ai mo kwa ke ko ngwa sa mo wa se fa silinga malo si fa le fonga mai fo i le tata no atu e ala i a fio pa ia le atua ia tatou loto i mea o i runga o lo iai ke riso amen
ia le nga pe nga la lo ko sunga ngia ia ile manguio le atua fa ku fa kasi fa ngofo fa kasi ia la ile tu tam tau Yesu ke ola fatasi ia mana ia le fe amo tatou ni aso na fa pe fo yo mo ina le po kalame o le nei fa so ile nei ta ia ta to o ina mo o le aso ia alu e fai o tiu te fai sa mo ile nei aso fai vo tiu te ese o tatou fe ngai tatou ia mana ia lo loto atu I me o nga ro ke viso mana tua o le langa nge o mo aso nga me le tua te so fu ai ba ola amen ia e bala au mo le ia o ia e lo ia nga va ide man ia le fai me tala tus pa ia fa pa ke ia fu ile aso amen al salmo o le kila mo mo ka fe ka o salmo amen ko le pe yo la la ku ngi me o ma ka ngo ko ia fa malo se de tao ia nga sala ese ma fai e una va o ia mi tato I manu io le haleluya pa wa le carica ko ke fai o sala mo ma tala inga yo ani ma ko forka la inga le yo ani me Yesu ia fe me Yesu ke viso sala mo la kala ka mai malo le tu yo kala foi le yo ani ia sala mo o la tala ta mai le malo le amen e o mai le malo le tu ale me mo fai ka sala mo Salamo e talia ina le malo fa le nganga o le atu I ko kongo lo so fu mo o le au mai le o Yesu ke viso I tono oi o lowo la inga le o le malo fa le nganga o le atu I tono lowo la ia ma e Salamo ma e fia I lana fio mo pa ia amen ia nga lue ai ma e ola yaso I wa ma e le atu e ke so fu ai o alangi e misia me wo uma ona ia tusia o datu waso amen fa mau o ka ko kai amen e ke ro ngai ke soifua ke ni loro kai amen la wa o ke mingi ya o ke me ko si uso le sa mo ke le ro ke le ma fo inga o longa kai mingi amen ia le uma ro sa wi lo ya so ke sa mo mo uso le o ke fa ke o le lo e tanga tolo tai amen nga o le atua la I lolo kai e ma ngai o lo ola ma e soifua ma e fai finga lo le atua kala au mo lo le atua o mau maru amen e waku ke alu fia ke alu e la ngonga sa e fai ar finga lo le atua ia me tato autu ia tato loto atu I mea runga o lo iai ke viso amen haleluya tua le malo le atua salamo amen ia Ia tu sa mo le tai fo te lo ia puna le tu po sa malo sina fa le ngol ne yaso ia te to roina mo ne yaso ia o pasta eri pe si sa mo ye ni ke ni ari fa mal ta le ai ona o le ta tai mi ai le la wa ia tu mari le o mal fa yaso le tua ia viene ia e mana ia to te fa marta tu fa sol ni ta ore ale se talo ia fa tai pas o le ta tu fai talo ni ta io vai le tua lo matu tama haleluya wa mai ana nga luenga le mai ai al tama Mātou lafo I atu I lo wanganga pa ia lo mātou atua ia whapena o na moli o lo upu ia ai o finangalo maloto o na i o mātou tangata lo mātou atua le tae au nei mātou te talitonu mātou te whātua I lau a fionga e le fo I fua la upu le tae au nei mātou talo le I alu atu malemana la upu le tae au nei o ai se whalongo matalia la upu le tae au le nei o mātou atua matoe foi mai I lau fio ia evi ia mami ia I pea o lau fio o ai foi se anganga ua langona le whawaiwai ma le tau solomuli le mātou atua
ia whaamalo sia lava e ala I lo upu lo mātou atua. O ai fo I se anganga ua whaalongo o lo soifua pe I se olanga to I lalo. Ona o tu ina nau o le tino ma mea whaafia fia o le olanga le nei lo mātou atua. Tama ia ngoto unga la upu ia ai o lato loto ma fina ngalo I le tae au le. Ina ia lave ina I mātou uma. Moni ma whamaoni. Mātou te le iloa le taimi le aso ma le tu aso. E te wala au ma iai ma e ave ese lo mātou wola lo mātou atua iai mātou. A o mātou sauni pea I taimi uma. Maso uma lo mātou atua. Ta maanga le lei atu. E lau nuu o lo ainga malau e kalesia I le nei tae a fou lo mātou atua. Ta mao se upua mātou tala iai o le tusa malo pinangalo. Ia whamangalo mai I maua o wanga. Tu talo tamai lei tae au whamanuia le whanongolongo a lau e kalesia o lo nuu. O le au keusiano uma le tae au le nei lo mātou atua. Whamanuia si o mātou atu nupele o Samoa. Whamanuia le lau e kalesia ma le tino keriso le tae au le nei lo mātou atua. Mātou talo tamā whamanuia e lau au whai ngā luenga lo mātou atua. I lea tō vine ma lea tō vine lo mātou atua. Ia iai o lau whamanuianga lo mātou atua. Mātou talo foi tamā ona o le aluai o lau wala au pa ia I nisi o ainga lo mātou atua. Anganga pa ia whamawhanawhana atu I loto ma anganga o tangata lo mātou atua. Mātou talo tamā whamanuia I le sunga ia pasta maik ma le lei au nanga lo mātou atua. Ia fwai le poto ma le tamai. Awa lava le whaatino ina ona tiu te mawhaiva. I le nei ala leo lo mātou atua. Whamanuia le nei malu lo mātou atua. Maise o lau au na malwharitua ma le pai o le kalesia. Iei o manuia le nei maota lo mātou atua. Ta maa le nei aso I whiau mga luenga o le a whenga iai lo mātou atua. Iei a mua au muri au la o fio. E te leo leo e te pui pui. Ma e malutia I mātou I leo rufafo ma leo rufale. Lunga o ala tu tonu o ta vale o lunga o malae le nei aso lo mātou atua. A o iei lo nuu mau tangata I whainga malolonga o le nei aso lo mātou atua. Ia sau wina I mātou uma. I le toto pa ia o lo mātou ali o IESU Keriso. E leo leo e pui pui ai I mātou. I so se mea mātou te anga atu iai I le nei aso. Maso uma o lo mātou ola. Mātou talo lea ta maere tae au le nei le mana o lea lava toto pa ia. Ia wha ngalo ai I mātou. Le whanau wa masala. Ia vi ia ma vi ia o lau fio nei maso uma. E o atu I le whaavavau lava. Ona o oi Yesu. Amen. 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 Faya umaso utala ya tulona suafa a ofo imai ole a mai yatea ufa amanu yanga ai pizza I wala vealo uva ile malo si ole sala talk about take for imai ile fa ala tanga fa amani ole tu ala fa amanga la tanga sala talk about take for imai ile fa ala tanga fa amani ole tu ala fa amanga la tanga sala. Ia wa mi oleanga utitau tino atu ole atu alava na chile fa ilonga tangata aya lofa oyele uasalamo moni ena ngasala salamone lo male fa atu atu na chile to mana tu alava talk about
whaamanga lo tanga sala. Wa inosia o etangata le ngarangi awatema naturally I sit mawai so lave ai what it tells you to my fama when you are now IESU le tali talk about tiny for in my ilifa ala tanga fama ni ole tu ala mai fa manga no tanga sala talk about tiny for in my ilifa ala tanga fama ni ole tu ala mai fa manga no tanga sala talk about tiny for in my ilifa ala tanga fama ni ole tu ala mai fa manga no tanga sala talk about tiny for in my ilifa ala tanga fama ni ole tu ala mai fa manga no tanga sala. You